ni n'amasuko ngo bunani ingamba twina twaturuki mamkabukize amakuru ngoreka ngo government ekohereza abaseveya aho kupemera abante byapa aha kasente kacengo bita bataka abarukorengo mu rukumibona bakesha ngo byapa by'abandi bito kibaretiro kutambikira nebigambo hamwe na nabembezi no kushanga ngo babire nibenda ngo matakaga gatebweho kavieti bitu ekibagize ngo bagumisirize aha nshongeje ahabo kuba noreba kavieti nyena ngumba shobore kavieti oni nyena kavieti bahoko aro ukazuru mutazurira ane byapa naza kutuyamwa baza kutebenga saka tukarira abantu banje mwishobora kureki ikabona kucheza sisi tuli kusubana kompyuta ni kusubana kompyuta ni kucheza abishye kukari wasindire akoma karato dereva kakurwa wendeka zo anathani so nyokabe ni shamba na RDC utomsheshe kwa president umchweka chitu RDC mukambe nanga MP witu atikewa yesuka na RDC because president Museveni akatuyamba yatuletere byapa yagera abantu banje batunge byapa bakoze sewe namanya umugasoko cyapa niki hati wiza wakomerera obuhereza bwa government wabucinjira mbwenu ogwo mutasemeno kutunga omusango akazo mukoti mukuru w'entebe ya katano aha wibanda ashabira abantu abo kugumisiriza baketa minister by'amataka kija kagambaho nabo tumuhandishire tukumwereka ensonga yitu kandi tukumweta ngo ayizenkanye bamuri bisese ayongera hiraka ryanje ayongera hiraka rya kanyomozi ayongera hiraka rya RDC kiwa yomwana witu wa ojomi nibana ekulemesa kwemera okemera amagurabi okajiro tubantume minister ya koko kajiro ti ekitwaze mpora so ebintu byo kutubundamera kwe omusaveya wa district ashoborire ngo cyapa kiri kwitizibwa kuzamuka gukindi ungati kagaraka nabona guidance ndiro kutura surveying ezo map zitakuza kuvaringa mutugwa mayiro cyo kutuyamba because twabaga rise shaba ka surveying icyapa kikwikiriza kuzamuka gukindi system y'ibari sire kubibira 18 te kwikiriza creating cyapa amutugo kindi meaning twine kubanza twatereze cyaba mayiro RDC wibanda Geoffrey Bategereze haraganise kuragira bakoze rensho byo kutereze byapa byabo utwamagire kizibu aho land board tawdaka bineja kiwe think tank wanja kiwe kawo waha kora ngana land board yawe ya sub county ninga division land board wahirize comprehensive report ya observations and recommendations umyishengero kazu